Hello guys, jing ka pha namon bin ni ko pha tu ne se do che hile fight masanga cho 1000 subscriber hitin la community tab he enable hi jing na tu ai youtube man notice an pi dung ri chun October 12 a pa na khu 500 subscriber nei jo se chu chi community tab he enable bol pi do hita chu is it chun 500 subscriber thing lo la ho kam bolo hutin chima sanga chu 500 hit te di ngai to hitin aji chu community tab mai le pita channel growth la channel bol dan channel cha ko na yang chu subscriber la watch time to extract ki mu chom hian na ye chun thing lo la ho kam bolo tin October 12 masanga hit te din ka hin ti mu be ta le tu hin channel hi subscribe lo la hon na subscribe pi win nang subscribe son nong sit and like comment share na hin bol pi nang ta le na hin support jung bin ta ka hin tiam nei ve YouTube team hon notification and so chu ga aviau hitin Community posts are coming to million small channels starting October 12, 2021. We are lowering the eligibility threshold for community posts to channel with 500 plus subscribers. Ati ba na? Which part hai 12, 2021 October ahin. Chuka achu ikam bolba 500 plus subscriber hi ikisit nadiu ane ki ngai to te chi a body dan he 500 ni October 12 jo achama hung lo le a body dan he ita hana bol do tu hin chutin ane wiau hite YouTube apps hong lang YouTube apps the channel oi pen achu subscriber jangal thangam ti chu channel ne la thum na ne la nang man ki select de na select ding ki achi Kuki music and sound chi pa ga bolong ka ti chi dan chu chung na profile icon he click in nang ban le your channel ki ti your channel click in nang Aban kitting the three dots hai you click in nang mala share click in nang ban la copy links the links to copy na bol copy ban la achun nga three dots right side corner three dots ko click in nang ban le health and feedback kiti click in nang anoi lang pena chain pena send feedback kiti click in nang achung ha email hi chi nang man na channel chi email na manam ji dik chana na bol ne chu adi lo wa le tabang na se send nang la chun community tab ji thei lo le ya chun na channel email pi ju ki khol to chat ma san nang chu ta la chu jung ya chu select na bol le che di lo wa bo yang la chun i thei lo ding lo la ai thei point nan ti du hen na ya chu chi na email ji pi na mam chu na khet ma san de ke hin chi ka man hin chu ta le in wa copy na bol na link chu paste line bola paste bol na noi lang pena su hi anoi lang asu hi na ji jeng kit na line nang ji di chu nang man not san ji ke ji bang hin ki ji bin nang set ki bol nang copy paste na bol lo abe vela
ji phat ji le ngai ta lo ni nga chu not chen ke se no ji ko pin na wa paste na bol la yin di chu ken ka ji sa chu ga ko pin ka tin chu ko pi ko bol tan ban paste bol de paste thiên núi dần pe bọn nó mà nó chỉ số mà chỉ tech Kuki là hình dị nâng my channel link chỉ theina akisem their YouTube team. I have completed 500 subscriber on my tech Kuki channel, but still community tab is not enabled. Please enable my community tab as soon as possible. And I have my channel links na channel na sun na paste di aban regards tech Kuki na min na ji le chu theina aban la chung nga right corner la chung nga ko send bon na chi blue highlight hi si click la chun send hi ta hi chi khat mai send email send ni bon ma chu mo hi jing kit lo na chi lakhom pe na ni thum ni li ni nga ni gate ni som nga nga chu ni khat na he vel thum na send na jing ka khat vei su na khat vei ni tha la nga chu na bol te ni sia chu vel thum na send te di ta chu vel thum na send te ni thum a hong hi thei ni thum ni li a hong hi thei na chu ahin community tab enable bol ji dan chu ya chu 5000 subscriber lit lo la on gang charan ke let utin chi community tab hi iphat chom na chu e hon yang mang sau tin hi kan ti mu we to la ka channel hi nen support kit win nang subscribe like nen share pi win tin kan ti mu we ka ki pa thanks.